nizana Donald Trump athlop tu ten Capitol building an lu chila wanga buaina chua ka wangin mipali ka hlum annia mi somnga pani man ani bok an ka hlum jinga pakhat hi police te ka hlum ani nge ani Trump athlop tu ten US Joint Congress ne namun an lu chila wang hian rorel chun jom thei ani lawa Senate le House member te hi mun hima suan lu ni in hun engemaw chen rorel chun jom thei ani lo boruak aral mon nuwa rorel hi chun jom le ni in US President Tharatan kumsomsari pasari mi Joe Biden annem ngen US atu kinjing keini lama chuan ni zan lama US Joint Congress Senate le House member ten November ni thuma US presidential election atlantin Democrat candidate Joe Biden a Congress in Constitution anga Electoral College voter ten an vote in na nem nget tura soihona an nei chu democracy ramro puyangai America rama thil thlengata na oi omlo jok tur khopa makin abuai noi ani kha Electoral College vote zathum paruk mu anga soi US President Nilai Electoral College vote zani somthum mutu Trump ane tu Joe Biden a vote mu zathi soihoni in thandana thil diklo aum ti in Republican House le Senate member zachuangin adiklo ti anol tumin andodala an boruak hen Capitol Hill US rorel na in atiboi chhouzuita ani US President Nilai Donald Trump alam trang mitam tak chu Safe America March ti in Washington DC an phone khoma chungmi ta ma chuan President Trump chuan minute somsari pangao thucha soin election a thil fel hlel aum ngeya an hriata wanga an ril runat na le an thin lungliam te a hriat thiam pui thu le state trend khata vote ti chingpen aum anga in Electoral College vote trend khat nol tura adu thu te asoya US Joint Congress kai hroi tu Vice President Mike Pence huaisen taka thutluk na siama Biden atlin na tur Electoral College vote te nol ngam turin aphun bokani Trump chuan Vice President Mike Pence chuan thutluk na dikle huaisen asiam ngam chuan hne tu kan ni ang tiin White House bula pungkhom te bula vote ti chingpen om ngeya a hriat dan te war takin a sei chun joma US Joint Congress si anni sana a chon dar khata atran ni in state tina tanga Electoral College vote te chu chiarin Republican ai o engemaw zat chuan Joe Biden tlinga puan na state Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania le Wisconsin atanga Electoral College vote te chu nol tur le state legislator te an pompui lawani ti an sei chuaka heng state trend khat te hi Republican sarkar siam na ni ma se Joe Biden chu mipui vote popular vote anti maya chakin chung state ta Electoral College vote te chu achan vek tur angai ani ma se hei hi Trump athlop tu da chuan an pom theilawa nol du in kota te kalin thei topin Joe Biden a tlinga pom na chu an lo sei sel to thin ani Arizona state atanga Electoral College vote som pakhat mu a chakjok Joe Biden a hne na pompui tura soihona Arizona state mi Republican House member Paul Gosar le Texas Senator Ted Cruz te chuan adiklo ti in vote ti chingpen auma chu wangin chui chian ani ma chu pompui ni su se ti in chui chian an phuta chui chian na man mo ni som chunga neya January ni som ni ma ti fel turin house an phuta ni Democrat Congress member te chuan Joe Biden chu mipui vote lin nge yani ti in state trend khata Electoral College vote nol tum na chuan khovel ma America mel ti chia in hun lo lakal tura tan po athalo anti ve thunga Republican thil ti dan le malak tan chu nasa takin an social ve ngal bok Vice President Mike Pence Joint Congress chu thataka kai hroin Constitution in apek thune in hamangin Electoral College vote manga state level an lo pompui na chu nol theina dan anei lo tia soya Joint Congress Electoral College vote manga Joe Biden atling ti nem nge na tur in khom akai hroi ma hian Trump anen White House West Wing anti ti dun nge ani anti ti dun na hian Trump chuan ngen ngol tak le na takin Pence Electoral College vote trend khat nol turin arila Mase Pensian a staff tele Constitution lama mithiam big teronin Electoral College Act of 1887 angin athune ina pi alamani ti in phek thumla in thil kalmang soifiana ajiap ni in New York Times suan an tar langani Trump adu dan te chu a hlotling talova anua Trump hian Twitter a Pence huaisen tok lo ti in aron soi selani hetiang boruak sang takara hian Trump athlop tu te chuan Capitol chu ron lu chilin veng tu police te point andang zo to lova dar thalang voke in an awak vaka security lampo in achunga ro rela thukhom te chu an thut na noya gas marks aum ti hrilin vua turin antia thren khat chu mun him zo ka ruai chu ani House member thren khat chuan an office bi ka an tombo ni in Twitter an tar lang hlomani security te hian mi pui no darnan tear gas le pepper spray an manga security pakhat phei chu bom puak thei ani
film khurula chuata khan in himnan omula gas mask vora u ti in awlo lawani Joe Biden anem nge dulo na hi Washington DC a chau anilova Denver Colorado State St Paul Minnesota le khopui rang Trump athlop tu da chuan nein an pungkhoma mase Washington khopui angin buaina a chuak velawani Capitol chunga lu te hi House Speaker Nancy Pelosi thutna te thuin dokana te anke an hlang thula Senate chamber lut pakhat po President thutna dingin Trump chu in thlanna ne tu ani tin awani Capitol chung an lu don hian security lam te chuan lu tumadar thlang voke tu te chu pistolin an lo tin ve bokna a thisen tam takero a chuak ta lo NBC News chuan chonudar thuma meichetlei rol pakhat chu a oma ka ni in atlua anwa thi ti antar langa Trump lam trang te hi silai le ral thuam dang ne na thok chuak an ni ve boka wangin in ka na athleng zuya mi pathumin nunna an chan bel ni in Al Jazeera TV chuan antar langani Atira silai mitpuak tu te hi Federal Police ni in ansoya boruak asosan tak em awangin Pentagon lam ho tu te chuan US National Security Guard mi sang khat za chu Washington DC a tirlutin state le Federal Police te po tamjok tirlu ania boruak hi amuan om chho theita ani US President Donald Trump ka Republican ho tu te le House member te chuan tharum tho na chu andema Mike Pence hetiang boina siam hi ti top turani tuna hian chop le chilin ti top ngal turani America ti mual phona ani ti in boina siam tu te chu hremlova an chualo tur thu asoi Trump po in boina chua nu dar kar khat vela video le tweet mangin thucha athedara tharum tho na ban sanin dan le thu pek kengko tu te thu zomin tho pui ro thlamuang takin ho darula ma se election thila diklo na ero do dal zel ro ti in Trump hi athu post le boina ti pun lun thei video a pho chu awangin Facebook Twitter le Instagram chuan tiamchin omlovin an block ri ani US President elect Joe Biden chuan trongkam na takin tharum tho na hi adem ve ngala mi pui at so na le pong tal na mi fir fiak te thil ti hi pomjam theyani lo kan tun lai huna tharum tho na kan mu ngai lo thilani ti in Donald Trump chu constitution veng hima ama thlop tu te chu Capitol an hual be na ti top turina phu tani Senate Majority Leader Republican cricketer Kentucky atanga thlantlin Mitch McConnell chuan vote kor le state ten thu an soi zo to a kan pai thlangot theilo constitution angin thatakin thu nei na kan in hlan chong mei turani ati McConnell hi Trump athlop but thin tu ni in senator kumsom thum pani don ni to ania atira Senate le House member te chu Biden an electoral college vote zathum paruk amu nolna joint congress a au puilo turin angena Anua member tin te chu an chiale thriat na in ngat tur le ram thil ngai tua turin atile ta zo kani Trump athlop tu pungkhom chiam te hian Capitol kot zola cross lian tak an phuna President Trump chuan in torna le natna ka ria in hliampo ka ria in thlang kan ni a kan hne na tangin vote an ru ani ti chuan he ni hi hrengang cheu in lama mangai na le in rem na nen ho to ro ule kan mangai cheu ani ati Senate Minority Leader Sean Chuck Schumer New York chuan Joint Congress a chuan Biden an Electoral College vote zathum paruk amu na chu pom turani ti in Trump le athlop tu te malak dan le thil ti dan chu hel na cho chua tumna le boina za khwa siam tumna mai ani ti in adema thren khat chuan Capitol lu chil na le jim to na chu ama Donald Trump awanga an pu bok thren khat ve thungero chuan election na thil diklo awma wang le Mike Pence an ati turati lo wangani anti ve thung bokani engtin nge ram dangin ansoi khovel ram rangin January ni ruka US ro real na ro pui bera thil thlen dan chu mak antia China phechuan anui zatle an chanchin bu Global Times editorial la chuan America democracy kalpui dan chule hetiang hi chuan America ro pui jok siamchi ani lawang anti Turkey Foreign Ministry chuan felfai taka sarkar thar a andu sakti soin an speaker Mustafa Chertop chuan atu party veve po boina chok chuak lova in beng dai turin angenani Jens Stoltenberg NATO Secretary General chuan mi pui ro real na ani ang takin mi pui thlan chuale Democratic election result angin sarkar siam turani atia Germany Foreign Minister Heiko Maas chuan Washington a thil thlen dan chu democracy do dal tu datan thil nui zathak takle mel ma te lom zong ani ang ti in democracy thataka kalpuya boina siam lo turin angen vebok Canadian Prime Minister Justin Trudeau chuan minute tinin Washington a thil thlen dan chu kan thlirenga America chu democracy chak tak ania engkim a fel chho thuai ka be se ani ati
UK Prime Minister Boris Johnson chuan thil thleng du omlo takania thatak le muan takin thunei na chu Biden akuta hlan mai turani ati ve bokani Washington DC a Capitola thil du omlo tak thlenga wanga boruak amon theinan Washington khopui mayor Muriel Bowser chuan zanda rukatanga jingda rukleng curfew apong zuya tin Virginia State Governor Ralph Northam chuan Arlington County Alexandria City le Potomac River vela pun khom akhap zui bokani Georgia State Democrat anchak November ni thuma Senate in thlanna khan vote la zongzong atanga te a za asomnga muphak an omlo awangin Georgia State IO Senator seat ni no khanan January ninga khan in thlannon le anita a Georgia State in thlan hi apoimo em awangin Democrat le Republican lampo antang dun le Senate seat atana in thlanna a sumsian tamperna antihiala US dollar makta duai zanga som paruk vel zet senralani Democrat in Georgia State Senate seat panhi hi unlock John House le Senate an thunun don ti na ania Republican tan Senate thunun chunjom turin seat khat chau ula ka ngai thunga hei hi an ti theiani John House thupa sapiang le President Biden a thu le la zongjong an pom sak lo na tur om chun ani awangin an tan chak apoimo vet le mase Republican an chak zo talo Georgia State vote la zongjong za asom ko pariat chiar to Democrat candidate Reverend Raphael Warnock chuan Republican Senator Kelly Loeffler chu in Democrat candidate tho kumsom thum pathum me John Ossoff chuan Republican Senator David Perdue ane bokani kumsom nga pakhat mi Raphael Warnock hi mi hang nei in mirathei fa ania Obama care ti bodu lo awang le ti bowani lo nana ado dal zong ma ala ka wangin kumsang ni som pasari khan Federal Police ten an lo man to a kumsang ni som pali khan Republican malang na thren khat ado dal awangin man alo ni to bok Reverend Warnock pa hi pathian thuril tu mirathei chung ku atanga seilian ni in Reverend Warnock chuan kapa chuan taite kan ina hian amut rei theilo thola I thom no hala phekhok bun la in pe rotin vartiana min kai tho thina tuna chuan Federal Police ten minman to lowang Capitola na thok turin ka kalanga Georgian ho zong tan na ka thok don ani police ta chuan ka office tho na tur min ngai to pui to jok don ani ati ani Reverend Raphael Warnock hi Ebenezer Baptist Church Atlanta senior pastor ania unaw som pani zinga anaw panglam pani na ani Georgia State atanga mihang senator masaber ani bok US Senate hian heti hian Democrat le Republican ten 50-50 angin member an neita a thutluk na siam ngai na Vice President elect Kamala Harris chu Senate President ani dona wangin vote athak theidona White House le House atanga thupas to te chu olsam takin atlang chho tura an ngai ti chuan Kamala Harris hi khovela me chethil ti theiber ani chodon ta ni in an ngai bokani tukin jing tha ruk le minute somli panga vela tang khan ven himna khau tak nuaya Vice President Mike Pence chuan sei ho na huna hong le ta a Biden chu US President atan thlantlin ani annem nge rin ani heti mek lai hian kumsang ni som ni in thlan hi kan pom don lova kan top san mai don lo te tu Trump hian engtin nge ma alak chun zom zel don ti chu khovel ngai ven ani mek ani